Sanibonani ke Ubongiwe lo Ndlovukazi ngiza nendaba wena uzana nini endlebe. Namhlanje ke sizoxoxa istory sethu udadewethu ungene la uthi hayi washelwa insizwa yangena ku Facebook wakhe uthi yamshela insizwa bathumelana ngezithombe uthi imshela kuqala imshela ku Facebook uthi bagcina sebevumelene ukuthi hayi no abayithatha indaba bayise ku WhatsApp nangempela uthi ubhuti nje anyamalala athatha isikhathi eside ukuthi indaba bayithathe bayise ku WhatsApp kodwa kube kuyena ucelile uthi kuthenge linye ilanga nje usisike wasemnika inamba yakhe uthenge linye ilanga nje wathola ngo WhatsApp ubhuti ke useyasho ukuthi nazi izithombe zami ngosibambani wakabani ngivelaphi kanjani ngihlala kuphi uyacela ukuthi ucela uthando kulosisi uthi losisi hayi indoda mayingithumelela izithombe nami ngiyabona ukuthi hayi no ayishama leli hayi ngibona ukuthi hayi wamuhle ubhuti uthi nami ngize ngigcine sengifolile in love with this guy. Uthi but as I fall in love with him angakambona ngimazi ukuthi uhlala phi angimazi ukuthi ushilo wathi uhlala nje kwaZulu Natal but angimazi ukuthi uhlala kuphi nendawo. Hayi ubhuti asuke emva kwalokho uthe nje ngelinye ilanga usisi esemathandweni kusho ukuthi uselindile ubhuti walokho ethembisa ukuthi ngizokubona kuthe ngelinye ilanga kwabe ngena nje isigaxa semessage ubhuti uthi enene ayisisi ngengikwazi ukuthi ngizokubona ngicabanga ukuthi ngcono ngitshela iqiniso mina ngisejele ngagwetshelwa ukubulala ngigwetshwe iminyaka e30 uthi so usezophuma ejele. That's why manje ezama ukuthi athole uthando. Uthi usisengithule ngingamphenduli. Uthi bese kufika into ethi awumphendule ngimphendule bese ngiyambuza ukuthi hawu. Sonke lesikhathi waye ungasho ukuthi enene kanti wena uboshiwe. Uthi abesethi hayi sekusele isonto ukuthi ngiphume ejele. Uthi mawuthanda ungeza nawe uzongibona. Uthi hayi usisagibele ahambe ayejele. Makafika uyamthola nangempela ubhuti Sibabane uthi hayi inhle indoda uthi Sibabane indoda kodwa iboshiwe uthi nangempela ashokeke ukuthi hawu ngempela lo muntu uboshiwe mina bengithi uyadlala uthi ashokeke and then abese yasuka usisi azama ukuyiqinisa ukuthi ubhuti angaboni ukuthi ushokekile bese kodwa indlela lo bhuti ayichama ngayo nangendlela amuhle ngayo azitshele nje ukuthi mhlawumbe mangifika ekhaya ngizomala ngimtshela ukuthi ngingikwazi ukuqhubeka nesiboshwa uthi hayi nangempela usisibaxoxa nalo bhuti lo muhle ubhuti uyisoko ubhuti uyakwazi ukuzikhulumela uthi nangempela agoduke kusisa ekhaya azitshele nje ukuthi hayi lo ngizomblocka ngisamkhulumisa kwashamana nanga uthi nangempela amblocke kanjalo kubhuti hayi liphele isonto angithi usesherile ukuthi usebenza kuphi uhlala kuphi uthe ubona esemsebenzini ubona ngobhuti ethe qathatha imakwabo uthi igqoke kahle igqoke ishirt igqoke uBrainwood uthi uthula du uthi makambuza ubhuti ukuthi ufunani lana athi hayi angithi phela njengoba besivumelene ukuthi enene uthe sizothandana sengiphumile manjena ngidinga umuntu nami ozongithanda ngiyazi ukuthi ngona ngenza amacala kodwa manje sengihlalile ejele ngayikhokhela iprice yalento engayenza and ngiyazisola ngiyacela ukuthi siqhubeke la sasigcine khona uthi usisi hey yinhle indoda uthi sho ngehwanqa la indoda uthi yinhle indoda ngeke uzusho ukuthi iphume ejele uthi nangempela hayi usisi akhulume nabangani bakhe bonke abangani bakhe bambonisa ukuthi hey wena yeka lo mgulukudu lo kuba uyingozi awuwazi noma uzokubulala noma ngeke ubulale yini hayi ke uthi ke usisi abona ukuthi ngeke akwazi ukumiyeka ukuthi athi ke ubhuti ngiyacela ukuthi kusasa sihlangane edrobheni siphume uthi nangempela bahambe ke baphuma ubhuti amkhiphele spare ubhuti azibuze nje usisi uthathaphi ke lo imali ngoba phela kade boshiwe uphume ejele begwethe iminyaka e30 hayi abese ubhuti kusho ukuthi amkhiphe kusisi nangempela ubhuti uyakhokha base spare badle amchazele ukuthi hayi no into engayenza ngangibamba
imoto zemali. Uthi mangibamba imoto zemali kwenzeke ukuthi ngesikhathi senza iheist kudubuleke abantu, kulimala abantu, azagcine ubhuti bebanjiwe amaphoyisa baboshwe. Kodwa amaphoyisa sebabamba nje kade babeqalile beyenza lento yeheist. Nangu part 2 ophuthumayo wabhuti oyisigebengu ophuma ejele ojole nosisi. Hayi ke uthi usisi uyachaza ukuthi ubhuti ke hayi ke babebamba iheist kanjani and bagcina kudubuleka kamaphoyisa kwadubuleka abantu so bagwetshelwa lokho ke. Hayi ke abese usisi asho ukuthi manje wambuza ukuthi usuyekile lento yakho ukuthi ube isigebenga, bese yasho ukuthi ubhuti no ngangenziswa indlala, ngangenziswa ukuhlupheka, ngangave ngiqondile ukuthi kube khona imphefumulo ezophuma. Impi mina ngangibhekene nawo, ngangibhekene nokuthi ngangiphuma ekhaya abazali bami bashona, ngihlala kuphi, ngihlala nomalume. Uthi mangihlala nomalume, omalume ngangingaphathekile kahle komalume, babe ngihlukumeza, ibona futhi laba abaze bangi-introduce ekutheni ngenze icrime. Uthi ngagcina ngingene kanjalo ke kwicrime ngoba babe ngihlukumeza, bengiphoqa ukuthi asambe sokwenza ukuthi ngenkani, sambe sokwenza ukuthi ngenkani, ngaze ngagcina ke sengihlangene nabanye futhi ababamba inkunzi iheist, ngaze ngagcina nami sengikulapho kulomkhakha ngoba ngangizama ukuphila ngingazi ukuthi ngizokwenza njani, ngingenayo idriver bengafuni ukungenzela lutho, ngingayi ngisho esikoleni. Uthi lo sisi uthi asichaze lo bhuti story sakhe, uthi ngibe nozwelo ngivele ngidabuke ngimdabukele ngizwe ukuthi yazabhlungu inhliziyo yami ngoba phela indlela sichaza ngayo makachaza usizi lakhe nokukhula kwakhe uyamdabukela, ukavele uyakhala ubhuti la, nami hayi ngize ngikhale manje sixoxa la e-restaurant. Uthi ke bese siyahamba isikhathi ubhuti bahambe amphelezele ambeke la kugitshelwa khona, uthi nobhuti ahambe nangempela. Uthi baphinde baqhubeka, uthi saqhubeka asathandana. Uthi wema uthi ubhuti ophuma ejele unothando, uthi unesineke, uthi unokubekezela, yebo unenhliziyo encane. Uthi kunezinto engithi mangizenza in terms of ukuthi maka wangangithola uyashesha ukudinwa, unenhliziyo encane, ufune ngathi angahlale ngibona ngihlale ngikhona, noma engifonela ufuna kube ngathi angangifonela. Uthi ubhuti kwiqiqi kuthe ingakapheli inyanga ubhuti usethumela amalobolo, usefuna ukuyolobola ekhaya. Uthi mina ngithi hayibo ngeke, usisanda kwazana, usungithemba ngalo ndlela ukuthi usufuna ukungilobola. Uthi vele usisi ngangingenamuntu engangithelana naye ngoba ngangisanda kuphuma kwi-relationship eyayingizisa ubuhlungu nami. Uthi that is why ngagcina ngivumile lo bhuti makangibhalela ku-Facebook. Uthi nangempela ke agcine evumileke nabakubo bathi hayibo mhlawumbe ushintshe ngempela muthande miyekela azoletha amalobolo. Nangempela ubhuti uthi awaletha amalobolo kantombazana. Uthi nje bathi kubo noma yini ababeyifuna kubo ubhuti ayishaye phansi alobole, ayilobole ayiqede intombazana. Uthi makaqeda lapho athi ubhuti singalungiselela umshado ngiredi mina sengifuna ukuhlala kwami ngibe nabantwana. Uthi nangempela amlobole baqede lapho bashade into nje eyisigubhukani. Uthi wonke umuntu uyababaza ukuthi hayi lo sizuyithathe le ndoda le. Uthi akaziwa la ngakubo ngoba ubhuti yena wayekhulele kuphi elokishini eMlazi. Hayi nangempela uthi ke bashade kanjalo nalo bhuti. Uthi bese beyahlala mabehleli ndawonye ukuthi into eyayinkinga ngumuntu wakhe kakhulu ebeyinkinga kuyena. Uthi sikhwele benesikhwele kakhulu, ubumbona ukuthi umuntu ongabathemba abantu and ubeyichaza leyo nto ngoba uthi ejele babekwazi ukuthi bakhulume ngeenkinga zabo. Uthi wengathembi ngoba wengathembi umuntu nangendlela ekhuliswe ngayo kubo wengabathemba abantu. Uthi yawuzozwa yena ubhuti ke ngelinye ilanga athi uyafuna ngikhombise something. Uthi usisi athi yini lo ufuna ungikhombisa wona? Athi asambe. Unangempela bahambe badrive isikhathi eside, mabafika lana endaweni ihlahlathi nje mabafika la abesethi ubhuti okay yasibona isihlahla lesi ake simbe ke kusona
nangampela ambe kunendawo eyimoto lapho scrap nje kade imoto eyahlala la ubona ukuthi size ya rust bambe uthi ubhuda akhiphe isikhwama semali uthi wema emakathi uyavula isikhwameni igidi zemali uthi usisingishokheke ngithi ngeke uthi ngeke ngithi ngiyabaleka ngizoboshwa mina uthi angithi unkosikazi wami uvumela ukuthi ebuhleni nasebini asibambeke imali sifake emotweni uthi nangampela bayibamba imali bayifaka emotweni uthi manje Adabe besebenza besebeyifaka imali ebank likasisi ngoba usisi uyasebenza indoda yona ngeke ikwazi ukufaka imali ebank ngoba phela izobuzakala ukuthi yayithathaphi kodwa futhi ngoba isiyagwetshelwa yona le mali le eyayintshontsha uthi so akunankinga ngale ndlela kodwa uyifaka eaccountini kasisi uthi indoda guys isigebengu isaphuma ejele sangithengela umuzi uthi kuyimanje sisinomntwana oyedwa umfana uthi angikaze ngithandwe indoda kanjena uthi ayikho into engangenzeli yona uthi siphila impilo nje elo ngekunake ukuthi sinemali kodwa imali nje imnandi uthi ngiphila kahle angihlupheki uthi njalo sibuye sihambe nama vacation uthi kodwa akafuni kubonakala ukuthi wenza izinto so zijwayele ukuthi izibhukhwe yimina lezo zinto lezo masihamba ama vacation ngoba nami ngiyasebenza kahle wangitshela futhi wathi ucela ngingawuyeki umsebenzi ngoba if ngiyawuyeka umsebenzi kuyobonakala ukuthi enene le mali le iqhamuke kuphi uthi hayi kwaze kwamnandi emjolweni uthi wengazi ukuthi empilweni yakhe angamthola umuntu wesilisa amthole umuntu especially ophuma ejele kube uyena umuntu ozomnika uthando ngalendlela amnika ngayo uthi indoda yakhe ayimhluphi ayifebi ayithanda abantu besifazana ayihluphi ayenzi lutho inake yena nomndeni wakhe uthi bajabulile ngalendlela le angisho ukuthi and then nihambe niyoqoma ubhuti emajele kodwa nje bengixoxa istory somngani wethu ongenelana washo ukuthi uhleli kahle yena nomuntu wakhe uthi ke they live happily ever after uthi kuyimanje nje uzithwele ingane yakhe esibili uthi kusadliwa leyo mali ke ababeyibamba inkunzi yama heist ubonke lo Ndlovukazi ngiyabonga bye bye